semu dal Aliou dal wenano du mak Aliou fo ngolo ban de du mak in nda ini soba den poids lourd ya jege jamagel mene ye ngarma mene kam ret ndofan lagem finalu mak fo gayna ko gudem sidi dara si waga njol 2 mètres un jour nanam tala a invité ndefling ala bon ten krifina ama fa yekini ama fop te mose gimel yam lakkata ref même domu len mi yo jiganum parce que man mi re nga serer yaga jigama kim Khady Diouf tamar fi of bugom afiom bem Khady Diouf bugam nda Khady mom kudu fina naga yo naga te ndam xeda nan rok rek bilay mi re nga bo final godik adiga kimula anu na gim angam rek kam kafiyo gum ya gima parce que ala anga e yaramu ye du mbaye wali ko yanu be kenar ne ge wasa kam bugo mi ya gima mu refat kino lakas yotna pambakel lewang de yek cares yek xoxes kam boge xu arbe sula rek mu rok nga parce que mi ke machine mo ke ko fiyo machine maye de arbi xa su to nder in mbexi kamo ku jeg ma koy jang te acaf musala maaf we mba ina caf fop kam den buf ma den foxa den maga itam fogame a jega lamit na bugma lamit maga ke jofo o man jom puisque parfois kam jom pira saganga a jego anone bay sipangal lang mbirne wego hawe go weke le o adna nga jafu ñamak te wata ma tudwar weke o jafu jonon kam jom of koy wakari raf xarido ke anone jeg ajika genaten wala bok jegi ana mbir diko we ka mafre la bay we ka mafre la caf a jeg wano ne dikke mbokata ti cafe ñu na mbir koy foka dikke fo cafake fo keke mbir la jom la yang nek de kam rimel def na jom be tolor ma nek kam rimel bo tolor ma nek a jeg wano ne bay xena mafre ayo ga nga ordinateur mbir bayo ten daxu dole na bay ref mbir bayo nana mi o dona nga ñama ko le rek are nga jiga fi do saxam tamin wa ñama ko le bi lu doona dama nga fi do la xama sax a woro xam gara nga xam tamin ta xam fi ten ke buguma mu yantuma erreur na jama caf rek acano na refa kene ka jiga ka final bem la yang sabu ya mi fo ko kay ma fur dum final fa a cafaredu yamu grâce la pour xamare du teno ala me isa xacambo man ala me new ma ta xeke waxe force on te pong dole parce nga bu fagi xana ma fong parce que oxe wega alang waxe force an ngiro bayo nda ne gatu no afra waxa dawa ca xana ma fin ca fa tig refeten njom fof dole tala mi nun wa sipa comme waxe bu fanta wega afanya nun wa sipa rek foli dama kandake waxa wot non waxa sipa xabay rek waxa amare an rek jafo ñama ko le waxtu na xana adonin mbamro muju rek jall ide gar yu pox fofu rek gar sip kar bi nang firim nang ne kanaki cirik dam fa fi nek wot nu ne xana bu fa rek amare in ana wot non ka fo ga mexe gara rek fol amare in rek ta den jaf ma ñama ko le rek nang ten cirik ruxo ni bëgg ndax rek jufanin ten yaamu la nga kam ka dama ko ka bu am mi pirma ka bu am ga yim fi raw gadu mam jaman kafi am komo bem mo sama mar wek dok fenum na anjanja taraf no tribune ba afecha supporter xam yamu o xena aussi fabi comme idolum refum ka conseiller gam toujours a jega un an ane fa anone kam ya jeg baisse de forme ta xoyam te mbir gare xaro tam ga naren mu futanga fop gay mo fi quoi am lay no grand nen yo quoi adna mom ka jega fofu ba lele rek ref ko en forme garo lele mbir tamahru budde le xe ka madagin ka yeta non moma yo rek moma yo madagin ken fop jege na njom ka tolara moma fa anona ye ci ref ka njaba fopo jabo o jeg doole parce que njom doole yo wende le ne ka mago fu mbagate dara jama keke yo jamono yo rek to lam jamono fa ko ne kam foge ci fukki mbula ngan bak nana mu ko ma nga xam jek tik ne fo tay be fot ma fop win anda xam adversaire anda xam ne win anda xam kem la ne xufuduna an ndigil lay kam yono koy nda kam fo mbino anga drapeau rek xam rek final ga baña so na premier raw gadu in mi mafun anim ka in tokes anim ka nya in ta adna nda muy mbug na drapeau mi fati nar ta final ta ma fa xam rek boy ndet ngeko kawon la ni nget maga final akom njom ne fo xanuma bu ndexe kames ga ngoloman imboga drapeau mek jamagel kamret mana ndofan gayna ko ma fa maga final poids lourd samedi igurem sidi samedi garmet o xaga tam comme semu
jol jigo a wege a lang ci ka xod wagno forcer waga def sidwe ye oxa ke fiya mo ndofan ke fiya ma ima afra tawdak final ke fiya mo fo sika fo faya ko belu de garna ya nga bo ya ga am rek ka xasa ya ken fu ka uta tama fam roga fe dimanche am kar jamagel so mag Ibu Diop so mag Ngoloman so mag Eskenya Mali Bab Eskenya so mag lang mama faya ko fo arfanga mbam lang mama mom ten xop am do mbogu génération nda muy nget na mi mahun ma fi ram sen wop mi mahun i nda ko mafre men jom na andona bu ndig wi ne ka lam taxamaten i mafre bu yox demi final mi fo arfang yaga arfang ka fi fo ngolo da ngox de tirer arfang gagner in mi de tirer in yox taduk non yaga lang mama xet fo Ibu Diop finalu mi xet fo arfang te yaga arfang o fi ay 120 kg pour kil na andona bal punkil na andona mbay andano ako mafram foten jom na andona men te ya kam sa din ki taxna kay ngat a ciombi poussière ako mi mafa xek final nama leti sax genna simina fay Ablaye mafan mi foten bi demi final te yak ten xopim roxni bu tok xawin lang te tax kuy musat na ko kay saga rek mu ga tasenda parce que mi ki li rogum na jom ka may garo gim rek ma fa toujours mbi janga adversaire ne ni mbar na mbi ici rek te kam si rek te janga te naka se kek rek ak gisa bay so la nek joxte la damit ñoom gisa bayum ta fitum fañ ta fitu wage wat ma ne xan imagine comme ten ko ba xam dama nu wage wat ma ne xay xani mbir xay ba ta dum ba saf sap nda ko ngi maru woten mene rokanu me wage nu ma subtu farna ciñ wage nu ma te dama na laxtam atam mene fudu ba alang fi no xana roxlan tafutu rek mbeki rik kam mof tokum xel na ka dik bo ndig bi no xel lam taxam kenn bo xaye ide tar palmarès na no ne vraiment contanam i njege dara koy ne ñom da i njege ten kay but da kam indal bon panga ngar no poids lourd ni yakarame no amina semu joralin et de passage ñu ngari antene gayna ko si xandorum ñom te dom ñom te may kañ ñom il faut ko aide wa dik waga fopal signé atin ak nik to yaga gom ram faden xay poids lourd no xidum ne jamono fum fo anin jop na poids lourd ndax jopra meke tam jiga poids lourd fatuna wala bok jege wala poids lourd ke mbilo non sahle ki ndax waga limanti wa non jopra i yaga kay ndaba koy inwe inona ac rawga do ngaya caf inwe ndawa poids lourd ke yaga Ibu Diop ndef men ngolo yin génération nen def umene ndeta bo so kaden wala indeta bo sop kaden ma fra den i nda Ibu Diop koy parce que ten état am bis Dakar yaga écrit séréer ndefa ling ya ngajir nen fop jege écrit séréer defa ta mu ref ndokum montagne indeta entraînement mboga fo langsane in weni fo mboga entraînement ya am rew boy fi raw gadu ten da ye ngat men final fi akom ma frim foten ya même Ibu akom yi arbitre souffle sax gam ta senda rap ta ndo xek ma fra nga nda kin le da fenong tik ba wetin i akom jom ne mi jegun nda set amma Ibu Diop fe mi berna i tari du conseil aussi i ten taxu bo akom tie demor nen ne yaga poids lourd ke amay mene wina ngara Ali Ndurin wene namale te sax jañin kangarogu jañ jilasin kangarogu Malik yam o mene ngari ngar aussi mag sax bu xam ka conseil gam rek i ngari bo xaya ga ngam ka far ko xam i mbir ha maga mbir ha maga i mbir ha maga fo yamu no xaga tiga yoni u sax wallahi i voilà ndax itam ñom lewna a ciot jer femen asin gele hemen nda anduna le refa ma anduna adom e jot i mbugo anda isa e wax deug yalla Moussa jot fatam joto ye joto ne tam e anis fa anis o maga ciom kaga itam nam andam ye jot maro fange so maga la malamin dina mat imawra maga akom imawra maga akom boy wax boy tuj boy ndok kam wine bilay boy ndok kam wine arbitre parce que de nak maga nginu sum fo rofange danaka negam biu bo arbitre tonan saw sax yaga sat yaga ñumin ke we ngasa yo quoi ande ko ne a ba ko mim gara den ci aram pass te yaga min ndok oxeke fudu Ousmane fe yono na fa yamu Ousmane Juma ndokum dal nana te ande yaga ndokale yamu xey ci njale mena ref ndok dal
mi anda mene de mafre mene de retam mafre bo namaletel hin jam ñaajo fudam jam ñaajo ako mi fo alaaj ol yon alaaj koy alaaj kay mafrogu mena koy nda plakan ke i mboga sutu yoon ye ndetna akom i admin ba akom ten ma mana jam ñaajo ten ma akom isa basul akom ten alaaj ol ten ma isa basul akom i mahram mene ndeta bo juwalu aussi mahram juwal jege mare ten bo bawol bo ngoy mbayar ngoy ndigalem fop mahram ma fo sulay top mbayan def rek kan ran normal wa sax États-Unis nda toujours inanir yag tar njol njik te akom yaga dawdo ha maga fo simel ten la na ga boy ndama nene o moyto grand avion ka anona yaga dawdo ni anda xamoyo den def mbambil inda anda xamo pax parce que dawdo mo sax am invité sax njom patar yak ter président fe a invité a maga wa nam auto ye garma aussi abe kam no auto mu gatit mo xorel maga te après ye xore ma da tiré ñak ten sax bugit iran naga comme ten invité xam ta wa nam auto mu gat ke me ber mo wagiro ngolay ten wagiro ten ke taxna koy ndeysan il est premier parti fi refka yam ne imbugit ten defe gurel fi anu ma geno mag imbar umbi émission fe ni lay tono na wiye mi anu me faporto gona kari puday ko wala keneke bakke kaga spécial inshallah kon keke premier parti rek imbag e ngatto bere men inshallah rabbi yakarame ñake wa andone wax deug yalla bu oyoga xeja bu xoya dem pour de ñewbi sogom bi ke andone def yakarame